победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Илья Афанасьевич Апутов. Аттақ соллав спортсмен олардықнан Кен Туктамыз, Алексей Кутуков, Артур Пенигин. Маңнайғы колоннаға аман еллер, қадыр өкнелеге муниципалитер тілді жағалтата. Нехелек ағабағылыға Юрий Вячеславович Дьяконов. Kolonnağa kamın eller, geleceğine oğuzadın yiğitildekçilere, onunla yüreklere, Salayatçı Sofya Petrovna Novgorodova, geleceğine uyana tıl beterenlerger, onunla seri sılına olurgar, kıyı gününden istin ağardetin terdenler. Üst kolonnağa eller, keskil oğuzaydık yiğitildekçilere, onunla yüreklere, Salayatçı Saha Respublikası'nın yürekleriydi müdürler olaydı Екатерина Семеновна Заровняева. Kolonnağa iheller Maksim Kirovich Amosov adından Yerах Великого вернятчилere Онна педагогической коллектива директор Павел Федорович Тимофеев Быйылғы Yerах жылығыр сүйіс ордалықта вернятчы Жырданағы сүліхі Yerаққа үліға Үте жылыларға жоғын сидейлерді Yerақ жылын тіміктен әрелерді. Тәрілтелер бет ес-сұрақтан бұрағанлығынан бәйелерін ағырдаларын терділері көйі күнінен ұра! Улу көйі сәттуан сәттасылығар айқол! Тапдыр қатырып бұтнелеген үс-сүс ау 15 сыллағы бүлейінен бар жаммудуғар естің әғарда. Ал бада аттарғар жоллау қолықтығығар тұрулас бұт сәри түл бәдерәнергер үйес астуғары албан ат. Eydi bit, maqtana bit, sigiriye bit, köyü gününen ura! Ura! Ura!
германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Во знаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин. Была. Жеремне аннюра сулус кытара. Силле буырга ытылганын быгар сагах эхех ханынан ытыра. Ихеллере чин харды, ихеллере улуу кими, ихеллере эр сана бойын жебирдик хардылан кирере инники кирпиге сырдык олох тугар инники кескил тугар кыхар кыхыл булагы көрөчү тутан агадайды боденнигер кыйы эрегей тулындарган нахтыгатен тырнахтар албан аттырыгар сүгүрүен эйе жол тугар кыйы кыйы кыйы.
тутан 106-15 кихи қатырык сиреттен ыңырыллан сәрилеспіде. Ине дойдудun көміскәбіде. Сәри толанугар 99 кихи сырдык тыйна быстыбыда олохторун толуп бербиттере. Онтон тыйна хергиллибит 6-6 кихи. Сәриттен әргілібетек 106 кихиттен сүрбе сұраға соқ сүппүт. 12 өлбүтін туғынан биллер әрәри көмірлібіт сирдері биллібет. Төрден ағыз бір дөйдулақпыт. Құронға қанна кіргіспіттірін, онна өлбүттерін туғынан туғда сұруқ соқ. Сәриге бахарыттан онна үйалжан өлбүт. Барыда 14 кихи. 13 кихи фронға Атласов Василий Дмитриевич 1904 сылаққа бағырын кәлін қадырыққа өлбіт. Қатырып маймаға бір нәхілегінен олар бұттыра. Сәриге бар бұттыр үгіз докумонларығар қатырып нәхілеге маймаға сәлейді деген ойылы бұд. Қайғалақтар сорықтыры түбеттен, сорықтыры қатырыптан ұңырылы бұттар. Сәри кәннеттен қолдықтағына ұл үксе өз сірге қатырыққа көлім кәлдіктір. Онын бөлбелен олар бұд қатырықтан түмілен уаттақ сәриге аттан мұт дүйімна қорды бұд келін бір қолқос көтімсен сорықтыр молыққы көспіттірі. Қатырық атыр бұд Варышилов, Каганович, Маяковский, Онночкалов аттырының қолқостар сәриге күкті бұд 204-1 жомытын барыдларын бір іспеетке түмәдік. Бүгінгі ұлу көйі сәтті 17 сылғаран Аллах, оруй көйі күнігеттерәйіне күттіні ұлар келлілер. Қатырық нәхілеге муниципальный тәрелі бағылыға Юрий Вячеславович Дьяконов. Тылы беребит, Қатырық нәхілеге муниципальный тәрелі бағылығар Юрий Вячеславович Дьяконовка. Табыллах тыл бетерендері. Әри олары бейді өйділақтыр. Әйгілі варғытын ұлу көйі әттуын сәтті ғылынан әйлек жалдадың депутаттарын онна тұш бәйім апыттан едеті кештендек әғарды лебен. Бұл бүгінгі күні 4 жыл тұқары ұғансыбыт бейге әри бетерендер бітін, әйелер бітін, әбәйлер бітін, тыл бетерендер бітін. Бүгін қаятар дағаны тырнақтар ақтан санан келер кенағашке үтчаппытығар кенелер бейге ұрас әйелі көй қаланандығар көңіллік тына хыджар бұтығар оңырбұт подвигтарын терердер ұты кеспіп болар. Қомы еқейін ұлы көйі 15 сыллақ өргөйден көбілейін пандемия туран маннык иле бәйбінен келен белейді әбәд ақпет көйер сетеміндіңі ұныттан ұрыбыт ари намыран хатан оқсуғар кесер боламыд бұйыл хаңа бұл көйі 15 сылдығар оңылдуыд өріменермет іскер бұтығар иле бәйбінен келен тұрар бұд үлді ұшугей Неден тұрамын келер кенағаске чапытығар бары ақтан санан терелден онытон қаз бейді манда келен тұрар жоңға елға бұл ағадайды әрейді ұлу көйі қаз бейді бітін кәтті өксі хелестағын өттен ханан жоңғытын ақтан ағықтақ бұд онытон білген қандайдығы болы тұрар ситуациянан бұл Россия военная операцияда бола тұрар кемегер. Дойдығы президент Владимир Владимирович Путин егер бұл арғаңы дойдығар санкцияларығар оқтон өлен бер бәкебейт бары дойдығы тұрғыр түмішен производствоны сайынларан күшке өлелі қайын қамны қайын денің рауын онына бағыр еметі бұл
спецоперация түрген оңыстық түміктенен әйләқ сыртық қалланы. Улу көйі әттуан сәтті қалынан үші түгілі ұруй, айқал, ұруй, ұруй, айқал, мақтал. Тылы беребит Қатырык нәһелеген бедерәндерен себетін председателігер Мария Васильевна Захароваға. Астолла тüm bitirenlere dedi sonra olara eğini büyüğünü yürüler kıyı çetten sundan iti istim evde buldum barramete yaka bu kudduk eği bar kolanı tuttan eği bu yöreke tuturtular bu tuttan daha yörebin onda bu eği seni sılları gar tehla garkanı kimlerge eği güleden kelbekip boluyor Тәгәр канды сүддибекке болой аны убастан турамыттан эге бар болаңа бу биге йөрәкәтә сүлдәр беттан әйяка улакым дахам мактал бутын дебдебет Йөрҗимән шуәдә сәддем йөрәкәтә биге эге бар болакытна биге ме йөрәбет онан әйе бачага тон асылы әмиятеңгә көчәк биткән әрәнәвин Урый болдым улы кыйга Урый болдым Айқаллақ түннанка, сәди бітірәннергер, сәди сылына олыргер. Өәджіман әтәңе олым. Бағы баларым. Қатырык нәһелеген ұтып кехетігер Собакина Мария Даниловнаға. Демонстрация өліхеттерін, барғытын, оны бітірәннері, сәри оғылының сылларын, Баргатын ес дуабыттан үйерен көтен туран әғаддалибін. Көйі бірағынеға өйдәғі бәқ сығаннан кәлбетін аттан бары да білен де барағыт, бары да чөйіп әткітіне қаңытынан білбіл жаңғы. Ол бұхетінен мен әме аттан жан тәңінен үледен қамсан, сен бачы сағыт бар, оғын 5 сағыт бардылы кетейен кәлім. Ondan yürübün, конечно, oğlan var, aymaqtar var, bargıdın, dağdalan turan, maqtalbın billerevin. Ona bu Maksim Kirevich Amosov Respublika 100 yılının юбилейine kapıldığa menemiye kıttihar bağıttan bu kadar durabın. Onun sübbe Tehinçeni uğarga hanınan gelen bu tutan tarafın onu nehelek bahılıgar yürü bulayı yürü Vyacheslaviç Yakınapka tutarabın kongaldan. Бериллер Саха Республикатын Юрагонитин Туйкунугар Ага дойду улу серитин бетеряне Николай Николаевич Попов Гылгар Наталья Николаевна Нератова Поповага. Күндүтүк саныр аймак биле жамбар бүгүнгү үтө күнүнен кыйы хетто 17 сылынан ити истең әғаддебін тиеддебін. Мен аға үйеребін, бұл қатырықпар келемнен, әйгініп әғаддели тұрарпар. Түрәбі дойдым, үтө үйерүтін, бейбер ылынаммын, әмие үйері көте тұрабын. Мен манна түрәмін кехи болан, үйеренен, Ülelen Güdenmen Tuğ emeğini Aray hatırım ere Suluyar ebippi İnne gınamın Oloran eremmin bu 2 yılı bence
kinige huruydu. Ol kinigelerden ehiyaka, katırgım jonugar sergetiger, belek uğuna geldim. Min ağam, Popov Nikolay Nikolayevich, bu doydutugar ülelen kamdan baran, seri bolbutugar serige baran, ranyenyelan, diyen kelbide. Tığınca 904'dün 2 hıllaka var bu da ve sıyıdır 14'dün 4 hıllaka Belorusiya diyen ranyenye öttüger ulan dönnen kelbide. Olhin bu ağam ületin, ağam bilir canlarım, geriye hacamın. Biyes sırustata aktı komuyamın ağabar bu manlık kinige tahattardım. Men bu kinige biyes yıl epitem kurduk biyes yıl. Onna aymaktar bıttan, oğulur bıttan, senler bitten onna. Bu ağabın bilir canlardan aktığılarga emiye verakatlarda gade körcehü boğunun soroktar olaq yörü kötü aktı diyereller. Min innegenen kinlerge naha maktanabın. Onna min bir götürüvüt ubayda sanahım. Bunların ol birge orbutlara sette onsılat olbutnan. Kinilerge emiye bu kinige oğuturdum. Min beyem ottun canlarım ağam beyte bıratta kate Popov bahalay bacak diyen kinin ha çöyti gıllıy dete. Kinler iyeli evellere oho çorannak okdoçe diyen ha rehat evellaktir ete bu bahalay emiye ıllıy dete. Min ağam bollağına kolaha bacakta hororduk evitehü. O gana baran ıllavatak. Onu min naha ıllıqpın, naha bakadar ettim, hatan ıllavapın. Oğun nugar tuğra gımık kiheceğimin buca ülelen, kamnan. Anı beber, asır dahi beyem canlar var. Bugün gelbit, üşügey safsırdanan, beyem bakabın diyeremin algı sığdağı. O kinigevin bu ağallım. Bu kinigevin bu kabaratın min beyem yürebbit. Uşutal bolamın mağnaygı yürenetçi var. Uliyana Nikolayevna biblioteka tutturatın köngüllen. Naha kapı yürenetçin. Бар Наталья Николаевна мақтанабын, кини бияқа тидарыга үсу бастакы сылларын бияқа үлілен сағылауды. Bu kinigevin ağam tohunan kinigevin taharat var kömülöspüt kihiber Danil Danilovichka. Ağam naha çügeyt tabarı ha Dimitri Gorovich Karyakin diyen tabarıstağıda o kini oğla Dimitri Dimitrievich Karyakin miyaka emiye bu bihige ağabıt tohunan naha çöğe aktiviyet bitenihin maqtanamın min kiniyaka belakpin unabın. Dimitri Dimitrievich aymaktara beyde.
Gündü en iyicim değil. Gündü ecider Popova Tatyana Andreevna'a ben belakpın olnabın. Bu bollağını min benim qoğanlarım. Bihiga tamay bitiger naha çöydik çugas olur bu ecider, eciyim kurduk handır Lucia Afanasyevna belakpın olnabın. Beğenmemeye belakpın onabın. Ben migin naha çıkıyorduk öğretmek ucutalım. Anna Nikolayevna Atlasova diyen ucutallar atım. Kini bilgi öğrenmek, kini padurugatıgar. Beğen balıhardan bilsen naha çıkıyorduk. Nadежда Ивановна kıpta, beytin kıpta altı spıt naha çıkıyorduk sanahar gehiver Maria Afanasyevna'a. Gündü canım ehyaka bargıtgılar min ütüğünü kereni eyle koloğu barıta ehyene etenge boldun. Gündü canım dorobay bolun etenge bolun. Bara çügeyi ve karavın. Dehi üçcat jommutun oqtarın aqtan as sırdık attarın. İye doydu cihin kıyı kömülühin kırgıhıga oqtu buttarga albanat narot maqtala. Ulu kıyını uhansı but boyun jommutugun ıdıgılan sühök bütüger turan sügürüyöğün. Бахалыга Юрий Вячеславович Дьяконов, общественного депутаттар. Tığnaqtar körsüher yürülerger, ölbütter sırdık keresterger, sakalı sana sataratın, sayılık dayga ıllatın. Görörde Habibbine, kündülüğünüm kiyahudun, karaktır da Habibbine, kara soğuk dolgunun. Ulağa küste gariberdi, 90 semendo dedi, çoğunu üdüğüne naktıllar. Ondan emiske sayırto, suostaq seri sağlanan, gıdahı, soğuğu, araqsı, ırğan günlere sabardı. 90 semenin bastıkından suğur seriye ıngırıldı. Annan kelbit karacayttan sürağa yüzge lülüyer. Tegirgün alağıttan ve cübke borulan, akadın tabağıttan istersiyetke diktiler. Maiz bekke, bökke kıralar, örüğüne teğir diyar. Ağaların atarın, aymanı halallar. Oğulura bıraksatlar, tulayak muğun bilerler. Kolkuz bübbedile tiger, ulahan canluğun girseller. Seri uattaq tolanugar, xanmaq qabır kapsıhıga, olağıyın, ırzefiyin, boyun ağatığına bıstar.
Аттаппын жебин қалыран, аймақ жамыттан арақсан. Аттамытым бұ серейге арға ендіге келбейге. Мен сақа саллата, мен сақа бойына. Старай русса, ыты кейінмен, өліні ұтары баран, немеғі үлбіп кеймен, мұста құны үнті кехен, мен сақа аллата, мен сақа бойына. Уаттақ сәрей сылларын қамдылып бұталығы, осколабыт барақсан, оғыс аспыт өрілді. Балағантан мұстанны, барыласқа өленін, олақ суырын оламлан кеге қарап олмақпын. Онтанына әлгақсын, кескін сола астаға. Бойын ұлбай ұчудан керестіна толлаған. Сәгер, астақ туястар, ұхықтара бүтүйді, сүбәләһән қомуян, елчит болын дәхәннәр, сыластыллақ, қара қуылақ, суруктарын суруян, бағар, жоммут олорор, кытылыгар тикседен, әдер уолчан кыһыгар, тапталтыллақ суруга, ағам саллат ойоғыр, кәрие сәппет тыллара, атын саллат олаттар, амалый бұт өстөрі, туястарға ұғыллан, титчәлләқтік қараллан, сылы бұға дауыстан, арылартан арыға, кытыллартан кытылға, тылға саба үрдерен, сүйріктерге уйдаран, семелейен сүтағын. Көстен келбит туястар, күнді ғылжыт боланлар, кәргеттерін боланлар, кәлін жияға кейтеллер. Қара соғымдығар керес болан турдаллар, сирке таптал, олық, жол өрөгөйдүү турдун диен, ытчаттарга ытык тыллар, туястары туттартаң, ытык жомут ааттарын үйелерге қарыстаң, туястары сырдык тыыннан, көстөр сирге уhtалан. Шагаю с работы устала, я люблю тебя жить и хочу, чтобы шепотала. Мало дано, сил земли и равнина морская. Вечно давно бескорыстная дружба мужская. Но не каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь знаешь, что это такое. Коллектива. Выйти туда, были куда.
Öpük deri. Öpük tetiller. Öpük de aktullar. Aspıt seri sızada. Andağa da tizet günlere. Serihi aşın kafaşı. Sanılbıt min taytum naloda. Albanat bolu neyha. Anday dunu kamuskabitler. Dağayıbıt bilgi. Akıl yörelge atanı. Geliyor bu mannavansan. Gösterim beraber. Gıdıdan. Ötük cummuduğar sügürebet. Bu dinliger ayıkbıt da doğukbut. Yetten uyağa maqtanaktaqbut. Что такое декабрь? Это праздничный салют. Танки и ракеты марширует строй солдат. Что такое День Победы? Это убедись. Такое День Победы. Это значит День войны. Ар ытып көлөнем жеңчиңни күктенен нөһөрдик кардыйлан дөстері күлүмнүр. Кыйыны агалбыт солдаты уйдан үйеттен үйеге кенени карыстан. Мы друзья, перелетные птицы, только мы наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, а девушки потом. Первым делом самолеты, а девушки потом. Нежный образ мечта ты голубишь, хочешь сердце навеки отдать. Нынче встретишь, увидишь, полюбишь, а на завтра приказ улетать. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, а девушки потом. Первым делом самолеты, а девушки потом. Улукайы әттон әтталанан етейістің әғатта болуқтыр. Тоской в пути не встречаться, вспоминая про ласковый взгляд. Мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, а девушки потом. Первым делом самолеты,
а девушки потом. Фронт тыл бирге кинигени белек уналар. Иванов Семен Никифоровичка. Мария Афанасьевнова. Мария Никоновна. Мария Даниловна. Данил Даниловичка. Василий Васильевичка. Татьяна Андреевна. Зоя Калиничнова. Лидия Николаевна. Розалия Семеновна. Светлана Егоровна. Наталья Николаевна. İdi xanı emsextemit, ilbis bihe innerillen, kurtas inge gömülünne, görülür gümütçe ünne, ergibettik erey esten, eye dolga erçilleğin, ili kapsan tenge xaman, ehyegeyten deyeğin, buga barıgıdın ulu göyü örögöydök günün ahu kaygar öygörabıt. Ahu kayı taharıga sıcaya lonko katıskıha. Ahu kayı
Мактал, мактал.